Ulda dibuha tada lengaran na mauri dia Yesus Kristus. Henang deka bata paraga bali ta acara pameringo ati na channel YouTube YKB Hilu Sumba Tengah. Padad pa babaca ya na rinungan yayi mala kata habayang kata kading pagapeng menyakat walung lengah matua. Kata habayang. O ala ama maayong taong majaga mauri rahibiha rahimadi yaga manya mahuhu anamu bam kahuru kurada tahagamu bam oha pamalang giya nangaramu mulana na ai namu gama walung talak na malapa-lapahu toma terahinaya mauri buhang maganyama patengi rangu ya napulmu no namu kamwoga maka kahilu rangu raihi woga ma manganaati kapihalama tapi kurang kunanya mahu anamu bama namati na pulungu pamawaya tamurukuma atau mula na mo Yesus na namehamu ama liwima amin. Ula dibuhat ada lengaran na maurda Yesus Kristus na renungan da duta terahinaya kadekia walung ta buku renungan wasiat na judulna hodar mapamai ati na padeki walung ta Injil Lukas kawodu habul pitu bajar haingi lapa tak bajar patuna na papatada da ya kadika na bajar tilu na mawina na linguna magawikimu ya kana jala na olumu panauya ya ka na haria yamanya ka ulda buha tadalangar na maude Yesus Kristus madauta ya ka mangeda tu ya ya na papadada ya ka baca keka na bajar dua dan na pulung ya bakalan aja dikika na penamu waide ya di na madung na ati Dawida dika taka na waktu gehu ya ya nama pamangeda tuda parai humu na pakali itagu na bajar ya pahaili dewalung takawoduna mangka wolu deka meturu paukur waidaha dapat ramada da guru hakolamigu taka nampadenu maduna tak bajar ya mau Yesus duna paita na dia na kalung ati ni ama na baku lupa namu muna dia kana bela lupa ayu muna lay ala dia ka nama kaunga na kawuku na ya malnaw nang wala dibuha na kalung ati ni ala abiki bamadeluainya mala kata-kataku yaka waing pata makalung bana hodar kada kai mauri badana kai lolu doku jala kadaka wona daka loga kapiakuna bata pakalunya na pata da nama dakalu ulad buha memang ainya na bani lipanaumu duma na tau na mawolu jala pangalang taka belu da bananutu na lipa ayu ni mo Yesus nama hodarda na pata paloga maing da ulad buha ay da banggapan biha banhina atida taka biha jala bapahiru ya na at na olida nama duangena ya kata tau memeta pengadang da napaloga maing uda nama kalu napabuhang taolda napahodaru kapahalaku no ya no kata pikudamang namalang taka napahodar napaayong taolda kadana nama aingguna na tau ya kataat abhil huli na majala taka namparay-rayhu na makaunga lahat ini pata papawarah waide na atida walung tamada kalung walung tahilu ati mala kata habaya o mauri ala maing taong majaga heruyaga manya mahuhu anamu bama
kahuru kerata hagamu, pampoha pamalangu ya nangaramu, manga meka parangu ya napulungum, naunam makareuka, kampamula maduga meka taati manyia mahatau hatau, tapi kurang pia kena mama pahalaku ya tamurkuma ya kata paramama. Mula na anan mo Yesus Kristus jaga diganap manima. Amin. Di naunaka na renungan terahinaya ulan buha. Taka abi bulakinya. Untuk bami like, subscribe, ya kaban pabarinya taulim. Karena atau nanau merah lah kan bam dekiduman. Bami wewarnya na Injil niemi. Yaka na yekabi. Mo Yesus na pameringu pamalalami. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.